Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Ka Hinyutrem National Youth Fund Southeast Sora Circle, ika Arpunyutrik Urempang Arjar Arpunrio, kalahiar 10 orken, kabadon ha ilaka mausmai Sora, na kejingyo jing ujor na kisamla trai jela, kibetre kumki security guard hakate kejaka, halor kejingsha wengkam jubor jongki, na kate kejaka tang mariawan shimti kawe ka company, kablatip kumka SIS, Security and Intelligence Service. Habakrench kilat pathai kubor, unong ay kitien kaseng uba banjob lang kongwir, uloong ba hadien kejingwan jong kaseng lalap bagani ka company, la pentre yakam hapo ke jakala shibnai, tangbay ke trading license na ka THEDC, kam shimla don satya. Nolor kata uloong ru, katkum kejinglap kaseng kani ke agency, kabawan tre kadi kabladon ya ka red mang, lani ladon daksau, ha kabayade bat ka medical claim. Kejingwan jungi kasang hang ni menta kasing hanya 40 orkid kabadon hakani ka ilaka jung ka mosmai di hakabang layo ya komplain lagi kena ki bala tre hang ni baki bala du no ya takam bakin yo ban tre hang ni nak menta ka jakpo juki hakbayade bakani ka agency kabadon menta ka SIS di habang ilung hang ni layo bani kendu ya OM bat nilai kenduk bat HR banyak keren banyak kirsani halor kani ke agensi kapa wan bantre hang ni kepada SIS bahadin ke jing resort jungi syapang ki agensi ki banabar hakanu ka rukom bagi wan tre ini hatu ki biang em kot kani ke jaka ka jungi hatu ki biang em ki kot kisla ki biang em ki dokumen ka bani kong kadi ka terjing license ka ba berobor nomor kani kadi ka 6 bil area kumbang lenjukan ki port bagi dei bandan ni ka terjing license bagi NOC na ka sinong hadin ke jingwan ya keren ke jongi bahkan ni ke SIS kala tre hang ni kompasi benai hadin ngilayo ya ka phone call ngilayo phone ru bat supervisor beri pe ya ni SIS ula batai syai ba kateding lesen ha ka bayadai bat ka pulu orkid ka badan ha ni ka ilaka juga mosmai kem simpak layo de mentah si benai kala tre hang ni de mentah nakaliang jongi ngisngau ba ngisngau ban kentu ya ka diskursel ba kadai ban page ban research wa ya kani ke SIS namar hangni ngi ladon laki kisaki kisabut ibakani ke SIS su kadon ya ka red mark ka bakongsan ka bangi ngi ko ban keren hangni na benta kini ki agency ki bawan nabar baki wan hangni omdei ki de banwan ki bawan bantre hangni ki de bantre tanah benta ita i jingyo nong ngila de sutu bi jingyo nong joki kidon omdei pat baki luti nak ki perdok personam jungi ki batre ya pok kini ki agency kum ki security guard di kakubor kebasya ngitip syai hang ni baka ni karen mak ka baka ni ke SIS keladon kala deploy syadu ka office jong ka district council kala deploy syadu ka office jong ka level department dina kata kadau ngi kentu lemba jong pi ki media hakan ni ka singi ka bamenta bakin num ya ka district council baka num issue ya ka training lesson ha ka bayadai baka ni ka ses bad da ka basya ngi la keren hang ni ruba po hang ni habang ya kendu bad OM hang ni ngi la keren nak basya ba umdei ban ailat ya ni ke SIS bakan tre ya ni ke jaka namar bakaladon ya ni ke baladon ya ni ke red mark bat ngilak ketu ngilak keren rabasya ya namar begini ki agency banaba diwan sani hakadur bukiwan omdei bukitre tanam mata kata kajimutoi ka bangi ong mene ka bakila le mangpa nak kajimutoi tanam mata juki ndrei omdei bukin kwan mentoi sisu pat nak kinoktre kibatre hapo kini agency tekani ka kubor masya bagi ka menta manang ni syakmat minwa kini ki agency ki banaban batre kini ki thai sora baro bangin check bangin research yaki alala kilong set na kilong biang na em hakabaya day bagi trading license bagi day ke NOC balada kimdon na kaliang juga seng minsim ka senjam ba kini ru kimdai ban yola batre kini ki jaka ki jongi namar ba ikran sya na ki agency jong ngi perdok personal ki bobun ki balalong fit batre Pantrai kum ki SG hang ni tinggi kular ya kini ki company ni ya kini ki resort ni ya kini ki institute ki badan ki cekai jungi bakin pet kebanang kong bakin pet ya ki agency jungi kepada ki perdok personal bakin yo ban participate kini ki resort ni kini company ni kini ki institute kita Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood.
right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.